Uyenzeka wena manje usufuna ngithi mina akwenzi cha kuyenzeka. Mina amacengwana yabona manje ngiyokhuluma ngiyokwenza ivideo ngisengaphethe speech. Manje ngiyobamba live mina izolo ngibamba live ka 2 hours and a half bengaphethe speech bengaphethe phepha bengibuka kulo but yonke befanga ngiyikhulume bihle la ekhanda ngokuthi ifanele ngiyilandelanise kanjani ukuze umuntu ongilalela yayize ukuthi why ngize ngafika esinqumeni sokushisa. Ithi into macengwane uma ngabe ake siqalekise nje macengwane lesikhumba njengoba ubeke lesikhumba lesi futhi asiye indaba yesikhumba besikhuluma ireality nje obusho. Yebo. Uyabona macengwane akukwazi ukuqhamuka umuntu oyinduna yabalandeli bomculi noma imuphi nomuntu ocommunication nomuntu code khuluma ngqo nglalela kwenze kwe 1 2 3 khuluma nje ngaseqaqolo ngiyacela nje mfowethu ngoba lento yenza sifake ehlathini mfowethu ukuza abantu bekwazi ukuthi abalandeli bezodana nami betholele mhlawumbe mfowethu bebe understand engaka macengwane mina bangikweleta uxolo ayikho mina amacengwane engihlanganisa kakhulu nabalandeli bakaKhuzani ngoba ngibonile ukuthi kufika esigabeni la bacabanga ukuthi ma sekhona bona asebe supportive khona kimi ngokubona indlela mina engiyinikela ngayo emsebenzini wakhe sebecabanga ukuthi bakweleta mina ngikweleta bona ifavor. Asikhulume nje macengwane into esusu ukukhuluma isithombe hlale zenziwe izithombe beyihlanganisa zike zenziwa sayikhuza izithombe yimina futhi engaqala ngikhuza isithombe sikababunala nomthandeni ngasikhuzwa yimi ukuthi ni wrong noma singadlala kanjani kumaskandi kodwa lokho akusafanele ngabe niyakwenza ngoba kuyinhlamba sekukhona umuntu enimveza njengomuntu wesifazane kulabo abantu abamadoda. So ke lento eyithombe macengwane indala nami ke ngasithatha la ngisithathe khona ke angithi sivumelana kanjani singisho njalo Shondo wasithathaphi ngoba mina macengwane ngifuna ukuzoya lapha uma siscroll amacengwane ku Facebook ngiyaqhamukela egameni lomuntu ufaka isithombe ubani macengwane uma ngisifunda isithombe siyakhombisa ukuthi naye i-screenshot usithathe somewhere wayesiyazi ngisiboniswa yini sine caption macengwane ngilalela sine caption ayibhalile umuntu engisithola kuye but ngaphansi kwayo kunemunye umbhalo futhi okukhombisa ukuthi uboldekile u-screenshotiwe lento ngithathe ngokunganaki vele ke hayi nami thatha isithombe bese kodwa kungifikele ukuthi angiwukhiphe lo mbhalo othi masibanibani nomasibanibani ngoba abantu besilisa nesifazana nje belapha akwazi ukuthi masibanibani nomasibanibani kube kunabantu bobulilo obungefani ngakubona njengenhlamba kwakhona lokho ukuthi ngakuposta mina ngakukropha ngakususa ngase ngifaka nje isithombe ngabhala ukuthi futhi ngahleka ngoba umntalapho ke macengwane wakwaMaskandi siyazi ukuthi kuke kwadala njalo kwaze wafika esikhathini sithi uyayithanda into enenkandla uyayizwa leyo nto ngoko umntalapho kaMaskandi so ke le yanto mina ngiyiposta ibithi usuyayithanda into eneswazini uyayizwa ngiyiposta mina ngirelateise emntalabhweni esiwunikwa abantu abathi bayatalapha esibalandelayo. Uthini ngemizwa yabantu bakaMathenjwa umndeni wakaMathenjwa ngilindeke macengwane ngilinda macengwane ngilinda akumina upost isithombe ngisithatha kumuntu ngenhlahla nje uNkulunkulu emkhulu ngithi ngiyascrolla ngilalela macengwana nyanda emkhonto ngilalela Asimeli kancane isiphi isithombe ilesi ngisibonile sapha abantu bagqoke into zamafaqani ngiyibonile bebebebene befudumezana nomthandeni kodwa mana ke sisi wrong macengwane should nawe ulifana nabantu abakhuluma into abangayazi nawe ukhuluma into ongayazi ongawusiposta isithombe macengwane asikweletani uxolo isho njalo indaba lapha na-ke uyibhinqanishile namhlanje ngenze nje ama-post athinta le podcast sisifikile nje nama-episode ayi-4 siyabuya lapha ngiyashisa le episode yenzeka khathi kusashisa kakhulu lento kwamhlaka 1 waya ngaleso sikhathi leso-ke le podcast bambuza ama-questions so into eseniyibuka nje into maybe ina more than 7 to 8 days ngoba yaqashwa lesi sikhathi zalungiswa-ke izinto-ke kwakhulunywa-ke wavela-ke impilo kuyaqhubeka kusesikhathi ke umuntu ongazi engaze ayitshela ukuthi hawu lo muntu mayekhuluma kanje kanti waqala kwaba i-podcast kwasekulungiswa isimo emva kwalokho lesi esasibhebhetheka siphuma-ke endleleni right ikhona yona lento ke ekuphileni kwethu singabantu umuntu nomuntu unendlela yakhe yokwenza izinto umuntu nomuntu ke uyayenza ngendlela abona ngayo ukuthi le
iyo noma cha. Kuningi vele okwaphumela endleleni, kuningi okwakhulumeka okungekuhle, kuningi futhi okuzomele sikufunde singabantu ukuthi nangomuso ukuphilisana singabantu kumele siphilisane kanjani. Amagama-ke nezenzo nezinto nje emhlabeni wonkana zinezinto zakhona ezenzeka ngakhona. Okunye sikwenza singanakile ngenxa yenhliziyo zokuhluthuka. Kodwa-ke kwesinye isikhathi uma kuphambukekile kuyafuna futhi sibuye sizoyithoba ukuthi hayi cha laphana-ke kugejekile. Inkulumo ethize-ke ayihambanga ngendlela ebefisa ngayo noma isenzo asihambanga ngendlela ebengicela ukuhamba ngayo. Ukulandela nje noma yiliphi iqhawe lamaskandi kuyinto nje eyi-privilege kuwona amaqhawe kamaskandi ngoba bayajabula ngokuthi bathola i-support kubantu abafana nani. Bayajabula ukuthi balandela mihla namalanga, niyabaphosta, nikhuluma ngabo, niyabadifenda, nenza nayo yonke into. Kuyenzeka-ke abantu-ke ukuthi-ke wena obe nenhlahla yokuthi uma kuliwa ebese wena futhi uyafelela abantu bekutrust bekuthembe ukuthi uma kunezinto ey'thize cha ubani siyamazi hhayi akadifenda akabhoki ehlule siyazi ukuthi masiphethe bani kunento ethize zokwenzeka. Kwesinye isikhathi abantu khona into abangayilindele kuwe, the way abantu basuke ngakhona, the way abantu basuke bekuthemba ngakhona suke sebegrate highly abantu ngesinye isikhathi. Iyona nto le abanye abantu kumele beyikhumbule ukuthi abantu bakubuka ngendlela wena ozirepresente ngayo kubona ebese kusuka lapho-ke phambili bekuthathe bekucategorize ngale ndlela abafuna ukubona ngayo. So ngaleyo ndlela kunezinto ababonayo kwesinye isikhathi ukuthi yabona le ngishathiwa ngi-right kangakanani noma ngibhilivela kuyo kangakanani because of laba bantu mhlawumbe kuzomele ngizame ukwenza ngenye indlelani. Yilokho okuyaye kwenzeke emhlabeni lo esiphila kuwo. Kodwa-ke i-podcast-ke ikhulumile wakhulunywa kwaba kuningi abantu bazoyibuka. Kodwa hey ngiyafisa nje ukwazi ukuthi-ke le podcast silokhu yaqala iningi igama laKhuzani kuyo kodwa-ke futhi aliveli ngento ey'thize zokuzincoma. Ngiyafisa nje ukuthi ngizokwenza enye ividiyo ngabo ukuthi le podcast le idinca nation kahle kahle inhloso yayo ithini, yayisungulelwa yini abafuna ukufundisa ngayo. Ngoba kulongidiza nje igama laKhuzani phinde belithinte kahle kancane phinde futhi belibhixe kwesinye isikhathi. Kodwa sazoyenza ividiyo engakhombisa kahle ngazo sisodibana ngokuzayo.